Mani usho kule ngisemaseni la. Mthithi wakho. Okay. Funa sibavuka. Endaweni yabo labantu labangewende lutho. Ungafa ufika nje ungakhuluma ngaJesu. Sabona lokwabo basinikelayo. Abathule nako le. Noba bakusamna banganya. Lendawo na usukele wetala sola kwafuna kulibona. Talende endlini wethu. Kuze uthi ufunza impilo. Wena usho na ngisale ekhaya mina lami sifuna ukuqamba kumntu ongitshela. Awubona umuntu angazangitshela sevele ngifile la. Lo muntu ongunaso umoya lo. Umuntu okhuluma kuya. Ufile wena ukhuluma Matsebula. Kuba usho. Nyalo bamnika isibumbu ngibona ehlala. Malebeni. Ugole umfati nemalele. Bebe ngiphambana naye la mnyaka. Awu, ukelile wena ngiyamcabanga. Ngiyambona wena. Ngibona unayiphi number plate. Umuntu ndarandara ungambona endzaweni yakhe nangijwayela kahle. Fetshisiwe. Umuntu angathola isibumbu nonke mfo. Uyathi na ungafika eMaputo noma ngabe baseMaputo boyihlonipha usana. Wafika eMaputo Bathandaza wabona ukugula bwe. video sawunda. Abangela abantu umsindo labane mathwane laba mathwana rasafoni. Nyalo kugcwele bafati lapha uyababona mos. Mina wamnakala bangamlanza ngethathu lokubaleka wonke umuntu. Angathanza sawo sakhuma umhlaba. Ya ngithi why kathi nguthatha sube mngani walandzela live lami. Nyalo le live lo lifuna ungakanedi sangilelani sengilipi. Athi ngifuna Jesu why ungazange wangitshela athi angikunedi isilo ngcono ngijesu. Lo Jesu wakho umthola kulabantu laba yini. Fati intombi yempatha asizwe. Umfati kufuna ahlakanishiswe indoda yakhe. Ungane eBhayibhelini kude icleva yemfati. Nayinye ayikho. Ungayicala bazoyivula kwaMariya waguquka ibhalo. Babethela umntwana wakhe akamsile. Ubulawe embi kwaso. Athi lo mntwana ngisoze. Mara ubukwathi kahle uthi awusitsoze uvange bantu. Kuyena ukazwa mrobha makwakho. Nethi ngoba uphikisa inkolo yakho wathi mama. Lento ukutapha ukugcwala abantu la ekhaya. Bathi osibakholwa ngesansi. Sosimakwakho ushonile. Phela wena urepresenta babu wakho. Uma kunento lento yangimakwakho lo ngesansi. Une-right yokubhora. Nangavisisi makwakho. Umxosha njengemkakho nakangevisisi. Phela wena babu wakho mnakenu. Nitshela sibongo makwakho umgada njengesithle. Kungako umfati wakho ufuna futhi ingqondo yamakwakho makwakho nakabheka. Qala ngayo uthena ukuthi angonela umfati. Ngcono uhambe la. Lo mfati umfundise lokwakami. Fati esontweni. Uba umfati umshumayela ngelivu umshumayela ngelibolo wayangeve. Thuyethi inshumayelo ngaphasi nangethuba. Tofa mfundi. Tofa umbula ngamathi. Mina ngimshumayela ngelibolo. Ngamshumayela ngenkulumo umsebenzela. Sola ngeva. Umuntu wakanya ngamadere umathi wale ngaphandle. Sola awendi umfati le. Uka bafani yalokuthi bakangathile abakafele nation bashiye maqhu ushaye mahit sandlalela wena umuntu angwarena tanyula ureal senzele bharu yendoda ngathi sihlonyo nje landela abafana yoza 15 years ngokuthana noma ntuthana umncane so senze info yo thola umhlala phansi loza nefamily yabantu uthwane noma yakagema nakuligema Salem du solo den tumbe. Udla lisenze imvumbi ingangedonise izodaba. Udla uze ufale fo awukaphumle emgodini.
Bajana. nekudla kweminyaka la kuze masenze basi beyaya kuphi lo muntu Usukula inkolo. phela inkolo yithi iBhayibheli Asike sinyangeni kanjani wena? yithi iBhayibheli ngakwathi usesedlile esibelethweni samakwakho ngakubusisa ichaza ukuthi uma unenkinga thethisa lo moya wakho Ya. ubutola ukuthi ngani yini ngimkwendeke so yini ngimkwendeke so mphefumulo wami sothi nguwe indodana letinkinga ene nguwe lo mleketana letitola lolithwini lakho Lohamba nawe ngaso sonke. lohamba nawe ngaso sonke isikhathi angayihlale le nto ingaphenduleki manje ude manje umfati ulukhuni kulalela le sickness lela kuye lele makhele sibumba uNkulunkulu wemfati phela akasindoda unesibumbu vele naye sewendoda unemasenze kungako kunesiboko semfati kunesiboko sendoda ihlukene lesiboko lesiboko lesikhathi sinesibumbu lesiboko lesiduna sinemasenze unabo uNkulunkulu ke lapho baletinyama letimbili uyathola lo mntakho abokhulumisana nalo muntu lona kuye uma athola ngathi impendulo angayitholi kahle akabude wena ungabe iBhayibheli ithi yazi sikisi buya Sikisi buya hayi danje, sikisi hayi danje. sikisi buya half dozen kwena Buya phela gibela ufuna kumela loya kadanje tinyangeni. bangakubona abantu bakhona Abayolala bonke ba-right abalale bonke khona lapha esigangeni. Ngaloya into samphumela bafati kahle kahle balibele kakhulu. Kulokhu basonze lo moya bona singone babasonze bonke. ubabuka le nto yokuthi kuye ngani libandla laJesu abelithi umfati mali abafati ngibone bajesu nkosi namhla ya wayi baba yini zaba lapha kungakabi nemfati lotholakala ebandleni laJesu bafati labavela lapha phela mfati waJesu noma kwakhe nakhona bendiswa ukuthi zimo sekuthi vele bekumfati waJesu ofuna bavele NamakwaJesu lo munyise Jesu. namakwakhe angithi ummunyisile wewe ngizothi umntwana ungekho uvete ulowa NamakwaJesu nomfati waJesu magama bayafana. ayafana ndalandala kungako lapha sebahlukanisa ukuthi kunaMariya Magdalene noMariya unina kaJesu noMagdalene sesibongo salo mfati waJesu akusho ukuthi mina ngasoma intombi ingitshela ukuthi igama la lifane lamaka seyingasinze ebolweni ngiyigatula kunjalo ngithe sizabakhona Maria babu ugatula Maria wakhe ama ngigatula Maria wami hayi ukuthi lokuze bangaveti inzaba yemfati waJesu nebantu bakhe babone ukuthi akukabaluleki lokho solanga wena umuntu uyadada ukuthi sidingo sokuthi ube nemfati nebantwana kuba ngamuphi umphumela abantu babo. uyakwazi lokho ngeke bavale lapha
tinto lezi babhali okuyazi nako nje bagcwalise emaphepha ngeke bamoshe kubhala kubuhlungu so laninye wakubhala Hey Maria azange afetshwe bese amganela noJosepha nangabanga agatula azange asafetshwe lali iposa likole akasafetshwa leli kanti Maria kathagana Joseph bekangathi ukuthi ngekufetshweni bekakwathi kamhlophe sakasafetshwa leni Joseph azobhatela sibumbu ngasibona botsotsi lo mfati akakhumba ukuthi ekhuwi ababaleka mishera indlu umfati wami bamgawule ngelizembe mayibabe abhatele sibumbu wena waye ungasibhatela ungasibona uyaganyela seJoseph bekayimpatha lenjani ukuthi angabona sibumbu ubona kugelekele gerekese fokhana wena ungabona sibumbu usibheka ntuli wena awuthandazeli wena ungcono unaye ungathandazela sibumbu endoda kuyathandatele lapha nazibona ubona ngathi sitawunyamalala yasiyazi noba bakanengibondvo lo akahloniphisi magama ungahloniphisa amagama unongisa lalele emathebuli akunakuhloniphisa kamuva abantu bafike nenhlamba bathi ngathukuma basenhlamba mina ungangitshela ukuthi inhlamba yokuthi wena uyinhlamba uphethwe inhlamba ngako uyinhlamba wena yini akasenze sekuthiwa setikhwame ntanantani ikhwamatani tikhwamatani ngoba nginatikhwama ngasokwakubhahla impahla lapho ikhwamatani bayafiyeni labantu abunati uzomangwave emakhadi uthi ungafaka ngekhwameni utheyise kumakhadi asemfake etandleni asenzeni ungani untshintshisale nkulunkulu asisazeni ngetikhwama tibe nasenze kuze kutoba kahle lezo emasenzi ngathi wanakaso wena umnikati wawo awuboni lento sinhlaba uzwafake eroloni awudlalise awuhambise ebaleni awuhambise ebaleni uyafelelwa lento igolide ya ninjengenge ngenxa yani nibeka nhlongwane ngenxa yemasenzi marutuswe namasenzi inhlamba shayele mana ukuswe nahlongwane ukubheke ngenhlamba nakuvela mne bomake nabakana bentami ngabazange bendi inhlamba sanibonani hayi balele ebhudo ngihamba